وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. او اتکنت یوسف برات یوسف گورا شتن گوڑا یوسفا پجہ آورتن او آہاں یوسف پجہ نیاورت. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. وحدے کے آمادگ کتن پا آہاں آہانی سامان گوشتے کی بیارت وتی ہما براتا کہ چپتنے مگا شم براتن آیا شما نگندگائت کہ من پورا کیل کنانو دیاں او من جوانے مہمان جلیاں. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. نی اگاں شما آئیا میارت منی گورا گوڑا شمارا منی گورا کیل نیس او منی نزدیکا می آئے. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. گوشتش کہ ما آئیے بارایا آئیے پتا منائنگ جہدہ کنے او ما اشیاء اللمہ کنے.